Anderson Burora did not commit an offense that's tantamount to treason or anything. Burora erizoba yarebekaho omisho hagomuramuzi omukoti eya Buganda Road yabikurire omuramuzi Ronald Kaizi kandi ogwihakanise emishango yona eri kumugambwaho otireho nanendijo mukaga eyonjirweho nayo eyahakanisa. Koti yahurira ngu ahagati y'okwezi kwa kashatu hamwe no kwa mukaga omwaka gw'2024 omyanya ya Kampala. Burora alikukozesa Twitter narishi X akabasa kuhandika amakuru agabire gagenderire okushisha ori speaker w'ishenjero rihanga Right Honorable Anita Anet Among alikumuhandikaho ngo nabonabonesa abantu ngo no mwisi ngo kandi nabuzaho abantu otireho no kugira ngo no mushomankuze okurugirira ahaborubaju orukuhababa amakoraga gakagagenderire kushisha ekitinisa hamwe no kugamba kubi ahari speaker w'ishenjero rihanga otireho no kwenda ngo abantu bamwange. Burora bitu yahakanise byona ebimutireho kandi nuko kushaba ngo abase kwemererwa bitu haborubaju oruhababi bagira ngo babanze batunge obwire okwetegereza kurungi ombihandiko ebyabo abari kwenda kumwemerera. The need for verification has no constitutional basis. The need for verification has no constitutional basis. Oguya leta Yasin Katwere ori managing director wa Success Motors ahamwe na kazi nuwe otireho na n'omukazi we Georgina Burora nkabo kumwemerera. Aborubaju oruhababi bashaba koti okubahereza obwire obwo kubanza kwetegereza ebipapura ebyabo abari kwenda kumwemerera. Enyumaho koti ekaba yahireyo enchwamu yayo ahakwetombwitwa okwabaloya ababurora abari mu David Kamukama hamwe na Benjamin Katana ababeni benangu koti ebase kubinga emanja zona ezatirwe aha muntu wabo. Omurundi gwo kubanza Burora akaretwa mukoti ebiro mwende bihwire kandi baloyazi be bakandi bahakanisa emanja zone zamutirweho bari kugira ngo bikabita kushobora kurungi okuyasisire ekitinisa hamwe no kushisha izina Elia speaker w'ishenjero. Bitu aborubaju oruhababi bakurirwe Richard Birivumbuka bakashaba koti okubinga okwetombwitwa okwabalo y'ababurora hari kugira ngo orupapura rubaye bagendireho na charge sheet ekabaneyoreka kurungi emishango yona okweri. Omukucu wa mukwe omuramuzi hakikiriza nabo rubaju orukuhababa ari kugira ngo charge sheet ekaba neyoreka kurungi emanja zona okuzabire ziri. Bitu nkomuringo ogwo kwenda ngo aborubaju orukutonganira Burora nabo batungo kumarana koti ekaragira aborubaju orukuhababa okugira ngo babase kwindura aha charge sheet babase kongeraho ebigambo ngo kandi barebe ngo orubanja rona barushobora kurungi na munonga orokujanjaza amakuru agagendere kuretaho obwangani na hate speech okurugirira omukoti. Omuramuzi akorekana no kwetomboita ahanyetwaza eyabaloyazi ababurora ari kugira ngo entwaza yabo ekaba etari kugenda na koti. Erizoba Burora bagaruka bamwohereza ruzira aha remand okuhisya ebiro 19 ebyokwezi kwa mushanju omwaka ogu. We reduce on the time sought to verify the documents and for the reasons given for them to actually not be around or attending a high court session. I do hereby adjourn this matter to Friday 19th July 2024 at 9 o'clock. For the state to reply to the bail application, the court shall deliver the ruling on the same date. Court is adjourned. Amakoraga gashakwa Judith Kukunda ahabwa Sky TV omuri Kampala.